okuragurwa oku kutebekanisiibwa ba Rotary Club ya Kiwature Kampala hamwe n'abebembezi ba district ya SHEEMA. Kubashitamire bagireba ngo biyari abantu bitumbeta guhereza kandi waza kureba umuntu naba natamburira mu rwire atakwenda kuza kushashura kasente nako karuheri igenda kabuze ku ya corona yataha muna kasente kakajaki kakabura abantu bapesha na shukari kandi oranga ibintu nkebyo kenora nkezo nzita ku abantu India utari yaje obutakorebisa size so ibintu pesha na shukari hamwe n'abakaza benda kureba ngo bagenda kutunga antenatal services baje biromano kwa kuromona na chebyona okurugera abatura hacuruho buzubwinjo kutunga embazo mu marwaro ga SHEEMA kandi ekine kigarro mutindo gw'byamagara nyuma mu district egi kabintu enangwe mbaze yiteba pressure yabiha eyo kurwa maguru bagite hihi nditi tumetira gurize hihi umwabu ugira guriza hari ati no bagujya ngoze mbarara niyo ragiye kandi kuno nitwe abagurisi twakine sente zo kutambura kabiri at least kibaho nangwa burmeze mukaga abo kuba hata abantu batwe imbaze bakuthereza twatwara tukajimira mbwino meze mukaga no banoreba ngo imbaze ejo hindiki yakoriro abantu nyamwingi betabero mu ntebekaniseji kandi basimira batebekanisa bashimirwa munonga kureba ngo Honorable Nyakikongoro na Honorable Professor Mushemeza okugira nkwatanisa nongi kusi abantu bahanso buhereza bwo kuragurwa abantu nabasima baragurwa ejyona n'enkwatanisa nongi ya Gavumenti aha munonga amulanga gwa members ba parliament bitu nabo twija twakora medical campuses tugarukayo tugamba Gavumenti nga ntwendo buhereza bwikenkahi bwikahansi na munonga eje mbazi etakutungwa abantu baburijo abo kuba embaze eje ya health center tu no shange za insulin zitameze abashkari bariza we kureba ngusirimu hateye yongire it is not a surprise hari to abakora mu government kutwagira mu covid twabankaba hutiro mu covid manyere covid kabanza yatukangamo hati abantu ebyo kuraguza kandi no batireho lockdown abantu kuza hambazi nabo kikabagumira so icyo kizimu cyo kureba ngusirimu hateye yongire nitikimanyaka Gavumenti abatura bwanyuma yo kubahema bazi bashabo kurya kurungi okwetantare biro kubaretero burwire gasha kwa Sheikh Abdulatif.